ngay thatu zong zong te chibai le vekule November ni som pakua sang ni som ni le panni ania US President Louis Donald Trump le President Nimek Joe Biden inkar chuan zual lam apan zela US Attorney General Justice Minister Nibok Merrick Garland chuan nimina Justice Department in President Louis Donald Trump an achen namara lago Palm Beach Florida US sarkar thupoi mo top khok a local ru rengem tile January ni ruksang ni somni le pakhata Capitol beina mi puite fui portu le boina siam tu bulpui aniam ti thu kalmek te chu lowen fia criminal charge pek tur ani le ni lote lo chui chiang turin special counsel atan dan shemi le ukillar tak Jack Smith arwat felta Jack Smith hi athil chui to na lama mi shat khokheng takle Kosovo boilain SARPS hoten war crimes anti-MT te lo chui chianga International War Crime Tribunal The Hague huna SARP nam shoi tu le Army General chen khat chung thu rel na tura thil lo chui to tu ani hetianga AG Merrick Garland and Donald Trump an avoi thumna tan kumsang ni somni le palia US President Ron Chu le atum thu apuan nu ni thum loka ama chui chiang tu tur Independent Special Counsel arwat tamai hi political analyst chen khat chuan Trump chumi puiten lainatin White House aron luale theinana dil zok mal som na thil thlentir theitura an ngaya ama Trump ero chuan hetianga ama chui chiang tur le an chui mek na lovil tu tur special counsel siam ani chu soi selin politics thila in beina te in adem hle ani AP News chuan Truman achen na zirtop jana America First Policy Institute ti soi hona Biden admin ten Department of Justice chu politics a an king puite beinan man ruwa an mangani ti in thuneina diklo taka mangkholo ti sakin engma ti diklo anei lo ti asoyani White House alu alai point special counsel ti in Justice Department in ruatin Russia ge chungchanga Robert Mueller chuan alo chui chiam to ani kha AG Merrick Garland chuan Donald Trump chu criminal charge tur nge tur lo tia chui chian na chu American mi pui du dan a nei ani tin Justice Department office atangena puangani Smith hian Justice Department hoya Public Integrity Section ti Washington khopuya President Obama hun lain alo kai shuai to thina chumi nuwa acting chief federal prosecutor Nashville Tennessee state a thokin kumsang ni som pariata tangin event peng pakhat special court The Hague Netherlands a Chief Prosecutor na thokin International War Crimes chuina alo shuai to thina ni Justice Department chuan Jack Smith chu independent lawyer ani wangin Republican Trump le Democrat Biden chui turin atling tokin a thaber don ani antia Jack Smith hian investigation ati tona chuan athok thathein shemnga le shemphu te chu tu ma du sakbik nei lovin a chuin a shem mi a zel ni in ansoya ama hre chiang tu te chuan midik tak le tan lam nei lo mi mani na arin tlak ti in Trama chui turin atling to kang anti ani Smith chuan sarkara mi poimo eru konga chui ngai te a chui changin mi puin chia ol ruk le sumti chingpen an nei poin kan chuin kan sem thina mi puite chia pe kling khom lo ti chingpen tu te chu enga nge kan chuya kan sem lo bi kang tin mi pui chia pe kling khom mi pui poisa loweru tu te sem konga po lau nei mi alova sha taka mala thin tu ani anti ani AG Merrick Garland chuan Smitha arwat ani chu fakin hetianga independent investigation tia special prosecutor abi ka mi sem theitu ruat ani na chan chu tuna boruak le din hunin aphut le azir wang ni na soya Justice Department chu diktaka mala tu le leinei lova local thin an ni wangin ani na humhim turin special prosecutor omanga yani ati ani Smith hian Trump chuina kalme ka le thil sual alo ti pholan lo ti alo nei chuan chunga shemdan tur te chu angai toin thuthluk na asiam theidon ani Trump Justice Department khan FBI Director Louis Robert Mueller mangin kumsang ni le som paruka electiona Russia anin rolem ti Russia ge tia soimai thin chu grand jury mangin alo chui chiam to bokani Jack Smith hi New York Australian Harvard Law College graduate ania danangin chia kan pethewa
public official sarkar na thok tu te point danang takin thil tiin danan zom turani ati mai thina justice department a atholai mipui te tan thil didik lo te chu chuin republican le democrat mi le sa thler sang lovin an thil ti dik lo angin asem mai thina ni Alaska State Senator Louis Republican Ted Stevens chungchanga criminal trial a chuina po ama thlop tu te chuan thokrim le thok tha ti in an fak hle ani AP News hna Smith chuan kumsom panga zet prosecutor na atho chungin semna tla khopa poi an khoilo chuan sem lovin anom mai ani ti ashil bokani ABC News chuan Smith atho puichin federal prosecutor Louis James McGovern tuna Hogan Lovells Farms a thok tu chuan Smith chu mi puite chia hlo dik tak le dik taka mi sem thin tu ania enge political thila angai dan ka hriat pui lovin ngai dan ka nei lo thil dik tak ti tum thin tu ani top mai ani atibok Smith hi International Criminal Court the Hague a atholai poin a ming tha hle ni in an soi bokani Fox News le Wall Street Journal at Larsen an soi ho na Gary Baker chuan hetianga AG Garland and Special Counsel Prosecutor Jack Smith arwat tamai hian mipuite chuan thil dik ani emo niloemo an thil chui an mu chua chu engpo ni se mitam tak chuan Donald Trump chu amhel ma ten dan manga an jim tot na an ngai phang atia Fox News Sunday host tu Shannon Bremer chuan AG Merrick Garland che dan chu meyalaya thircher tur da belang ani e atia Jack Smith hian rang taka malang halin athil chui mu chuate chu AG Merrick Garland hena athelu don ani Sky News jiadanin Trump chuan Fox News Digital hena hetiang thil ti an phal tamai hirin phak thilani e he thil hi kanrama politics thil wanga ramro relna dikna pong suana thil ti ani Hunter Biden President Biden a papa chu criminal thil ti tak nei in achunga engma athleng hau si lo ramtan adik lo Republican Party tan adik heklo mipui ten an pom thei karing lova keima ngei point kapom thei lo hul hualani atiani mase President Louis Donald Trump chu private citizen civil lumum ve mai ani ve to wangin danangin achunga ro rel na chu lekwa kalpui antum ni berina lang engbo ruak tak lo thleng zelang mo Trump chuan kumru kalta chungin engma ka ti sual lo ti fia to ania impeachment phua chop former special counsel Mueller kai soina po boina engma om lova tuna kati bel le angamo pom thei thil ani hau love he thil hi athiang hlim lovin political thil ani etin Fox News ashil bokani hetianga independent special counsel prosecutor ruatan ni hian an thu viau maya President Bill Clinton le White House intern Monica Lewinsky te lowin chaivel chungchanga po sarkar ayo in special counsel arwat Kenneth Starr chuan chuya a report a azirin senate vote lak ni in Bill Clinton khan thiama chang shamani kha Donald Trump chu criminal charge spect lo ni po ni se US president a chu thei thawanga ma se mi puiten vote an thla khuna criminal charge nei lai chu anram shwai tu luber commander in chief turin an thlangzui duangem a hriat lowani Hillary Clinton kha Trump nen president tura anin khin tumin a borua ka sangin a thalema se adon trepa FBI lamin amimal email le State Department thilpoi mo chu a private email le servera allo thon maya wangin FBI ten an chuinon chi khan mi puirin na nasatakina hlo phani MSNBC anchor Lawrence O'Donnell chuan Trump chuina tura special counsel Jack Smith chu history a social counsel larber ani done ati hialani hetila hian khovela pau saber SpaceX le Tesla le Twitter nei tu Elon Musk chuan US dollar tluk le dingon somli le pali chata Twitter alei ma Twitter hobin an account an lo paisak then khat alalut le meka Donald Trump po mitinin thudik le du zong soi theina kan nei ti changchoya Trump Twitter account hon sak le alo tiam chu US midterm election zoa aniang ati nuwa alhon sak le lova voinai ro Trump Twitter account hon sak le chungchanga mipui ngai dan lak aniang tin aron tweet zawa darkar som panga nuwa mi maktadoi sari noi ruk sing ria sang thum zanga somnga le palin vote an thlaka Epoch Times chuan o ti tu za somnga le pathumanom lain
Trama thu hla reng kan hre du lo kan hre pe lo ti tu chu za somli le pasari an ni ati ani Elon Musk sian Latin thufing Vox Populi Vox Dei ti ron mangin mipui te o chu pathian o ani ti ron mangani Marx chuan dar kar khat chung lekin mi maktaduai khatin an vota mipui ngai dan lak na lar takani e ati Elon Musk sian Twitter a followers millions a som pasari ani me kani US midterm election a House chu seat tlem te ya Grand Old Party Republican 10 an thunun theitak wangin GOP te chuan President Joe Biden a fapa Hunter Biden an China le Ukraine drama sumdon na kalpui dante apa Joe Biden an Obama hunlaya Vice President kumria jet ani chunga afapa Hunter sumdon na konga ainrol dante chu chui chian nge yan tum ve thunga Republican le Democrat chote anlain buan chho zel don ni in alangani Mike Duhamy Republican strategist le public affairs how to chuan tumangin chaktok lo maila New York New Jersey le California state a kan chak ngai lo na seat kan lak bel nuala hei hian Hunter Biden chu chui an du zia an ron tilangani mi te chu thilman sang to cholu tu ka wang tele Ukraine in dona sum tho cheu wangin an lung nurin an lungoi lo ani ati ani Republican ho te hian House Sway tu turan mani party chunga an tlang fel towa January ni thum nuwa danang thlapin House Speaker thlanna nein House chu Democrats lak atangin an thunun chhodon ani Capitol Hill a news conference nein Hunter Biden le Justice Department chu chui nge an tum thu te puangin engang chen nge Democrats le media ho te ei ruk thu buai om dan le inzom dan te chui an tiamani Republican James Comer of Kentucky House Incoming House of Oversight Committee chuan President Biden a fapa Hunter le President Biden a unaw pa James Biden te po thuk le ril chokin chui an niang ati ani Hunter Biden hi kumsang ni le sompali khan Ukraine drama gas company lartak Burisma board member jinga losang tak nein atila pu ani President Biden chuan a fapa Hunter sum don na kong asiat puilo thule ainrol mi alo thu soin apathin ani White House Secretary Karine Jean-Pierre chuan Republican ho te thil ti tumdan churon soisela kap ngalin election main thilman sang ti hniam economy siam that tele American chung ko ngai poimo masak antum thu an soi cham chia in thlan azo ta chenga antum masak chu adang tadaya American chung ko in President Biden te chu an bitumin an ngai poimo masale si ti in aron demani Mike Lawler Republican of New York House member chuan CNN nena Trump admin laya Democrats anga che chu atur kher love Trump admin laya thil thenang chu ka mudu lo mi pui ni tinamo sang tinhiam tura malak wada tul zo kani ati GOP jinga dem solaka phubalak chak anom ve tewa wangin Democrat chojim to tumpol an phusa chho hle ani Hunter Biden asum don dan hi anomna Delaware state a federal grand jury ten an chui ve rengani President Biden hian afapa sum don na chui tura Ukraine top prosecutor na wangin arot tu chu ban turin President Zelensky chu a Putin anortia puania President Biden chu na pathungani House Republican ho te hian Hunter Biden chu nilovin immigration le parents rights chungchanga sarkar summan dan te po chuya Biden admina cabinet poimo White House Chief of Staff Ron Klain Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas Attorney General Merrick Garland FBI Director Christopher Wray te po chuya House a thuzo fiale siat puitua ko antum tiani Republican Jim Jordan of Ohio chuan Biden admin chuan Justice Department chu politics a aking puite be na manrua manga apuani US politics angai nom chole viaudonin alange